yemerwa na leta y'u Rwanda Victoire Ingabire maze iminsi ruburanishirizwa mu rukiko rukuru rwa Kigali rwasubitswe kugeza ku itariki ya 4 z'ukwezi gutaha, mu gihe urukiko rwari rwiteze kumva Victoire Ingabire yiregura ku byaha aregwa. Abamuranira babwira urukiko ko hari imbogamizi zituma urubanza rudakomeza. Navuganye n'umunyamakuru wacu Jeffrey Mutagoma wari mu rukiko, ntangira mubaza uko byagenze. Byari byitezwe ko Madame Ingabire Victoire atangira kwiregura ku byaha akurikiranyweho. Bitangiye rero abamwunganira babiri bashyize ahagaragara icyo bise inzitizi ku ikomeza ry'urubanza. Baciyemo ibice bibiri, igice cya mbere kijyanye n'ububasha bw'urukiko mu kuburanisha ibyaha aregwaho, icya kabiri kijyanye n'igihe ibyaha aregwa bivuga ko yabikoreye n'igihe byiswe icyaha mu itegeko ry'u Rwanda. Izo nzitizi rero nizo bavuze bombi, hanyuma biza kurangira bafashe umwanzuro yuko ubushinjacyaha bugenda bukazigaho bukazagaruka bukagira icyo butangaza ku byo bari bamaze kuvuga. Wadusobanurira ku buryo burambuye ibyabikuye muri izo nzitizi? Iya mbere ijyanye nyine nk'uko nabivugaga n'ububasha bw'urukiko mu kuburanisha ibyo byaha. Maître Edwards umwongereza washyize ahagaragara yavugaga ko hari ibyaha bitatu muri bitandatu Ingabire akurikiranyweho byakorewe hanze y'ubutaka bw'u Rwanda ukurikije ibimenyetso bitangwa n'ubushinjacyaha, bityo rero ngo ibyo bikaba bidashobora kuburanishwa n'urukiko rwo mu Rwanda kuko bitakorewe ku ifasi y'u Rwanda. Ibyo ngira ngo niba nibuka neza harimo kwamamaza ibihuha, kurema umutwe w'ingabo no guhungabanya umudendezo w'igihugu, umutekano w'igihugu. Hanyuma rero indi ngingo ya kabiri nijyanye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ubufatanyacyaha mu kurema umutwe w'iterabwoba. Ibyo nabyo bavugaga yuko amategeko abihana yabayeho nyuma yuko ibimenyetso byatangwaga n'ubushinjacyaha biba. No kuvuga ngo nk'ikingengabitekerezo ya jenoside bavuga ko iryo tegeko ryatangiye gushyirwa mu bikorwa tariki 15 z'ukwa 10 muri 2008, naho iby'iterabwoba rigatangira gukurikizwa tariki ya 6 z'ukwa 4 muri 2009, mu gihe ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha bisubira inyuma bigaragaza ibyakozwe na Ingabire mbere y'izo tariki. Bakavuga bati rero icyaha ntigishobora kwitwa icyaha mu gihe kititwaga icyaha mu mategeko y'u Rwanda igihe cyakorwaga. Ubushinjacyaha bwabivuzeho iki? Ubushinjacyaha bwabaye nk'ubutunguwe mu by'ukuri kuko abunganira Victoire Ingabire nibwo batanze umwanzuro. Urabizi yuko ubundi abarega batanga umwanzuro wabo bakawushyikiriza abakurikiranyweho ibyaha bakawushyikiriza n'urukiko, ariko kugeza iki gihe abunganira Madame Ingabire Victoire bari bataratanga umwanzuro wabo ku birego bahawe. Bagiye kubona rero babona, ndavuga abashinjacyaha, bagiye kubona babona Maître Ian Edwards na Maître Gatera Gashabana bunganira Ingabire bakuyeyo impapuro ziri imyanzuro yabo barazibashyikiriza. Noneho babibonye baravuga bati uko biri kose ntacyo dushobora kuvuga kuri ibi bintu kuko tubibonye nonaha. Basaba urukiko ko rwabaho igihe gihagije cyo kwitegura kugira ngo bazagire icyo babisubizaho, igihe ngira ngo kingana n'icyumweru kimwe. Ariko ukurikije amagambo yavuzwe n'umushinjacyaha Iteremye Alphonse na Ruberwa Bonaventure, wumvaga ko mu by'ukuri batishimiye ibibaye muri ako kanya, bisa n'ibibaguye gitumo ko bunganira Ingabire babonye ibyo baregwa kera ko bagombaga kuba barafashe uwo mwanzuro bakawubashyikiriza nabo bakabona igihe gihagije cyo kubigaho. Hanyuma umucamanza yitwaye mate? Umucamanza yarakaye, afata ijambo yarifashe mu buryo nawe mu by'ukuri bugaragaza ko atangajwe kandi ababajwe n'ibibaye. Abwira abunganira Madame Ingabire ko ibyo bakoze ntaho biraba, ko bitajyanye n'umwuga, ko babonye igihe gihagije cyo gutegura imyanzuro yabo, bakaba babizanye ku munota wa nyuma. Yavuze mu by'ukuri amagambo akarishye, biba nk'ibibaye guterana amagambo hagati ye na Maître Gatera Gashabana washakaga ijambo kugira ngo agire icyo yisobanura. Ijambo ntiyaribona. Umucamanza ategeka ko igihe cyasabwe n'ubushinjacyaha gitangwa, hanyuma urubanza rukazongera guterana tariki ya 4 z'ukwa 10. Jeffrey Mutagoma.